أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبدي أخون أقول من مهارو فشاغن كوريا ميجندني كم هوما دوهج ري مقول نماذا فوقا ميمسكتوغا كوريا جندا سلسلة حديث كلاستك اغتون أقول من فايتو هفتاغا وهكذا كافواني أبو هريرة رضي الله عنه روايتك بهغتون إمام بخاري رحمه الله اكليك فانوغ صحيح البخاري جنوا فاوه روايته ترى مي رواية جنوا فواني باب أمور الإيمان أقول واني مي حديث كمچا علي الوالا وهكذا كالاف أبو هريرة رضي الله عنه رواية ربني عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فرابلون الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. إيمان كما كي فاستولس اتبايكا با وجموا نوتا فاستولس اتبايك ما تشكل وجموا كما كي لا دويت كما كي إيمان كما جترين وا كما كي مي رواية تجي إتورون مي حديث كهين بين رواية هو رواية كعون دنوالين هنمس إمام بخاري رحمه الله رواية كرفافني مي رواية مانكي فاستولس اتبايكان إيمان كم بهجم وهنمس إمام مسلم رواية تجا فس هديه اتبايكا روا بهجم واكما بس روا كرفاف أديك تورون فاستولس اتبايكا نوتا هديه اتبايكا إيمان كم بهجم واكما بس روا كرفاف إيه ميتانو كمقصد كي عدد النون أقول دنوا فاني إغوتا أري بهوغا بينون كوريو مندي إيه مراد كي وكي مينكا وكي عددكا كمي كندل فاهم بيان كدو ما فور بدن كموجه جينا كموجه واهكا بيان كدو هم إيمان كان اتبايكا بهجم واكان أدي إباته كدشان إسلام دينوغا شرو كوريفا هوريها كمه وديجن دانيكا أبو هريرة رضي الله عنه جواهكا أقولو دنوالين أبو هريرة رضي الله عنه سيرة أقول من كم سرقة بلادان में أي आमु गोते अقول من حديث روا كربا صحابي صحابي के तर्जुमा के मच्चनो सीरत के मच्चा अगुन में कम सरका बालाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के वह का गागुन दिन नेविंग सहाबी बेकनुंगे तेरेंग एम गिना रिवा को रवाफा बेकल की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस इल्मुगा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वार मुहिम्मु बेकल इत सौबका हुर एहम वीमा अगुन में नफेन्नाने मियदुस अदि वेत्य दिया तारीख गवस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रावियतु सुन्नह नोत सुन्नह रिवा कुरवी एम मशहूर सहाबी या बेगुतुम तफातु वाह कता देखे उमुन गोस्फा वातन अदि मिहारवस दक्कमुन दाता बेनुमकी सहाबी बेकदेगे अगु वट्टालु मेन्नु बेनुमकी खुद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अगु वट्टालु में वसनु बेनुमकी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत आमेदुगा मीस्तकुंगे हितुगा शक्कु फेद्दु अदि ए सुन्ने नकुलवेगिन आस्फावनी इतुबार हुरी गोतेग्गा नूंकमा शुबहा उफद्दा मीस्तकुंगे मेदुगा एफदा शुबहतोगे सौबुं सुन्नतुगे मकामा मेदुगोय इहतिरामा कदर कुडकोल्नु मिहंगुरामे की नीमे कोंग हंगुरामे नु मिकं ता अबदु में हिंगा मुंदान अल्लाह के दीन नेति कोल्लु मट्टका नुवता बलिकश कोल्लु मट्टका कोरेवे मसक्के दुनियेगा देमी ओन्नान एगे सबुं हकीकतुगा सुन्नता बारु लिबि अल्लाह के दीन बारु लिबि के दनीवस अदा वेतरिंगे मकरवरी केहवेरी रेवुन तका उम्में हेला उम्मत के इलुमबरिन खास गोतेगा उम्मत के अहुलवरिना कमुगे हकीका बयान कोद्देवमुगे रूह अबदुस देमी ओन्नानी मिफदा कंकं हिंगमुन दिया
mi dogo men na faha kurave kamaki mige sadiste ke tan ahare kurin duniyega uluwa wadagennevi kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ekadege fana ekuga ekadege fanuga haya puludun ekadege fanuga adawa terimvis ekadege fana behe gotun haqiqatuga ta'rif ge wahaka dekkun nun kamen ebamin koffa nuwa iru fawge zaman takuga eki hisabu tawga ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kushoheli gatumaki ei hingamundakam mi hangurame kunu agol denne fadan nime ko on hangurame no min komme kushoheli gatumaka ekuga ummatuge ghafilu fawa hitta helam meduwerwe e medu algon menna miharu mi wogutuwes mi fada kamaka kurimati fa mi wani algon menge caring avatteri qawmegga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya media ga emi hunge tere nufuzuri miyeku algon midanne india ga wahaka ekere fana forasara ko malama ko badubas bunumuge natija aki miyadu duniya kankolo tawga aneka wis islami umme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge difauga hela fawak mi dogo men na fennani arabi gawmutaka danding midenne wono gawmuge ufeddun taka adi gawma meduga datikurumuge fiolumuge macha adu fulamun data natija egotun ekamuge atharwes algo menna fenigende allah hamduri emima kuni gondenne fadam mi fada kankamaki abadus hinganekam abu hurairah radhiyallahu anhu ge islam vun lasuma ekadege faanu riwa kurwa fa hadis fuluta ginawun ei ekadege faana meduga shubha ufadda shakku feddumuge masakkate kamuga wesagon kurim midenne bigota maqsad ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne agon menna hamyan asfawa maga meduga shakku ufeddu em agon midenne bi hadis ilmuge maadanuga abu hurairah radhiyallahu anhu ki waram muhimmu farate furtama kamaki ei حافظونge ustaz nota imam sunne riwa korevi emme matwer rawi mi furta malgon menna muhimwa sababu devana kamaki ekelege fana amaz kurefawa kurin denne wono shakkuge nuwata wahumuge nuwata shubhage hamalata mi algon menna engifa hunnam wano to onnam wane kanka furza makamaki abu hurairah radhiyallahu anhu ekale fanaki yamano karage bekale dawsuwan hage bekale ekale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen nevi kama burawewe emme sahha bunumaki hijuran havwana haruge kuri kolok rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina nikum wadagen khaybaru fatakura mataka wadagen hunne yuruga khaybaruga hunna waniko islam be wadagen ne ehmima haqiqatu ga wes abu hurairah radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddale wadagen nabi nisbatun wa rafahum ehem bay bodati sahabi be kalunna ala balairuga hijran hevwana haruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e haruge kuri koluga baddalwe wadagennevi kamuga avies emme ginawegen wes ekale gifan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga heda kureveni emme hataru aharun huriha sahabi bekalunge tereng emme gina riwa kurevi bekalaka ve wadagenneveni kihinetto ei sualu fedun hama emme gaeggo abu bakr ge fanu fada nota umar ge fanu fada islam kan kuri gawa bebe kalun na ala balaruga komekas algon men shakku kuraka jagenne abu hurairah radhiyallahu anhu wani ekade fanu haya puluga mi suwala jawabu devwaf adi sahabi be kalun wani ekamuge maccan iqraru wada gannawa fehmima suwalaki ei miyadu ekani ufedun suwale nu sahabi be kalunge haya puluga wes ekama meduga suwal ufeden dimawi ei warabbur rahmatin ei ekamattaka erusure
jawabu libifa otumattaka abu huraira radiyallahu anhu ge namfula meduga warak gina riwayat tan e buri nota wara bodati khilaf tan ufedi fe buri ekay fanuga aslu namfulaki kobato enamas emme mashhur emme boda burave namfulaki abdurrahman ei islam wada gennoma fahuga ege kuriga ekay fanuga namfulaki abdu shamsaki Allah subhanahu wa ta'ala num farataka miheku alekkamuga nisbek kurave name ei komme gotegga wes badalu kuran lazim wane name sobaki abdu lagin beenun kura namekkam avana nisbek kuran wani Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ismu furuta kutereng ismu fulak ehem bima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekayfan islam wada genno ma guligen ekayfanu ge nam fulu abdurrahman badalu kuravvi kama ei emme boda burave burawu ehem abdurrahman mun sakhr ei ekayfanu ge nam fulaki adi bay wahakata kuna agol denne fadan gaaganda ka agol men hama ekayfanu ge siratu wala tafsil ko kiyebi rugoes gaaganda ka tirihaka riwayat no tirihaka namegge wahaka dekebe ehnam skun agol denne fadan emme mashhur gotaki ekayfanu nam fulaki abdurrahman ibn sakhr den kuna agol denne fadan yamano karage be kalen ei em ekayfanu yamano karan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddal kurevu mattaka wadagen nabi islam be wadaga tuma ekale ufanu ariuga daturu kuri ehen gulamaka ekuga enamas madina ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen netumuge sawbun ekale ufanu wadagen nabi khaybar wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddal kurevu wafa baddal kurevu wafa ni islam me wadaga tumattaka em kuri agon ne fada ekele gfanuge namfulaki ekamako algon menge hadis ilmuge rawin riwa kure viruga amuko benon korova namfulennu buneve gotun ekele gfana mi namfulu dewma fahuga ekele fan sahabinge terega mashhur wedage nevi ekele gfanuge kuniya ekelek fana kunya e devve kama riwayegen asfawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam be riwayat toga enun gogotam ves asfa bori abu hurairah radiyallahu anhu ekelek fan lobi kurevvi ekelek fanuge mi kunya ki mihage ammu gotegga mihage nan enage doshi darifula nisbekko kiyu misalaka enage doshi darifula ka abdullah rajjiya abu abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunya ke kale gfanuge doshi firin darikalunaki alqasim kamugawati abul qasim egota mihege emme doshi darifula firihene kamavvanama abul qasim abu abdullah abu abdurrahman anghene kamavvana misalaka ummu alqasim nota ummu abdurrahman ummu abdullah migota kunya deveni arabinge terega ei mashhur kam adi ei mihaki darin huri mihe kamuga dekebe dekumge machavves onda bare edu soruga kommekas ehnamas abu hurairah radiyallahu anhu libodagem famiwa kunya ki darikalaka nisbeva kunya ennu aslaki hirra nota bulala nisbeve fawa nisbevum ekayfan riwa kurawwa fa ekayfan vidanu antiman kayfanu uluvime ailage mihunna nota ahulunna bakari hui heppade e ulumuga timan kalefanu gengulu wame kuda bolade e bola timan kalefanu wara gina fahara timan kalefanu ge atukuri ge teri allavwagen ves gengulu wame e kalefanu ge hedun ko ezamanu ga turukure wattere ge hedumen ei fudewra ka fulawan em ede teriya bola lavwagen ves ulwame gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge majlis takavves no de kalefana hame ves timan kale gfanu wada gannome efada halu kolegga ehma e bula gengulu wale ginakamun e kunya ekale gfana libuni hurayra ki lobi kollum gotun kuda lobi bulale buna gota aray boga badal kolleve sigai aslaki hirra em abu hurayra ge mane ki lobi kuda bulaluge bafa ekale gfana
boda borave gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kuniya devvi ehmi me kalifano e kuniya boda lobi kuravvi ehmi ma sahabi bekanunge terega ekalege fanuge midennewunu kuniya mashhur wegen dei namfulu evves befuluka gagganaka nenge hawara ehmi ma huriha riwayat tegga sogomen amugo tegga fennani abu hurairage gotuga dhikr kurefawati ei hagigatuga midennewunu ekalege fanuge namfulu eha boda mashhur nuwan dimawi sawbaki abu huraira radiyallahu anhu kunu agon denne fadan ekale fanu hijure wadagen nabi madina ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihe enna masakay fan eru hun nabi khaybaru kama wati ekale fana khaybarum baddal kurevi eru ekale fanu ge umur fulaki ashavis ahar abu hurairah radiyallahu anhu ge eru ge umur fulaki ashavis ahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha ekale fan kunu agon denne fadan hijuran hevwana haruge kuri kolga wadagen newnu kama wana maves ekale fana emme ginamves هيدا كوريفا إبني هاترو أهرودوس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هوغا مي مشهور بونو مكي معنی کی اکدیفان اسلام وڈاگن نبی ہم ہجران ہفنا ہروگے کری کولگا رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبرگا ہن ونی کو اکدیفانا بدل کرواف ابو هريره رضی اللہ عنہ ودان فاطمہ کلیفانو بڑفڑ ویگن اسفا ونی یتیمو بیکلے گوتگے ادی امتی دتی فقیر حال کولگے eme kalifanuge mamma fulen hure ekalifan mamma fula ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha madina wada gennevi ehen namas mamma fulu ero adi islam wade nuganno demiga hama mashhur wahake eme walgon ishara kollana abu hurairah radhiyallahu anhu ekalifan ki mayakamana waran oga teri waran hekon hittevi bekale eme kalifanu गे वडा गन्नवा कुम्मे फहार कुएं मम्मा फुला इस्लाम मुमा दन्नवा एं कुम्मे फहार को मम्मा फुलु वरक गिने इच्छे तकिया एकमंग इंकारो कुरव मगेंद माने कि इस्लाम नू मगे मच इमे कि फहार मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारियो गो से करे फने वा का दन्नवा फे मम्मा फुलु इस्लाम में वडा नुगन्नवा कमशा दुआ को देवुमा कुम्मे के मिहिं उलमं आस मिदिमावा कमकी rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha ekale faanu wadagen mifadan wahaka dekkiyo maffoga emburi anekas mamma fulu kariya wadagen e uluvumuge terega mamma fulan husheluvi alun anekabs islam wadagen no mifaharu ekaman inkar kurumuge tur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yevs kommeswarege badu bastake e mamma raddu kuri eme kama ekadefan warabbuda hituga jehigen wadagen nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga miwahaka mi dannawani miyadu timanna mamma kiban kanta hinga diye gotaki mi kadege fanan nisbek kovs miweni wahaka take dakkafi eru abu hurairah radhiyallahu anhu kirit kuravo mongendebi den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefana hadis kuravi timan kalefano dua kurawwa hushime ma kamana yang islam deenuge hidayatu dekkewuma ekama meduga kambodu wada nugan nawashe emburi giye wada gannawashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kuravi allahumma di ummi abi huraira abu huraira ga ma kamana yang hidayat dakkawande de ekalefano emburi giye wada gennevi wada gen iruga doru huri bandu kureifa ಮಾಕಮನ ಎತರೆನ್ ಜವಾಬು ದೆವ್ವಿ ಕೈಫಾನೆ ಮಡುಕೂರ ಭಾಷೆ ಬೇರುಗ ದೆಂಗ್ ಮಾಕಮನ ಹೀನಾ ವಡಾಗೆ ನಿಕುಮ ವಡಾಗೆ ದೊರಕೊಳು ಹುಳುವವ ಎವಗುತ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವದೆ ವಡಾಗೆ ನೋ ಮಾಕುಗ ekama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dannawani timan kamana imam wame heki wame ashhadu an la ilaha illallah allahumma nu haqu gotuga alukom bebe ehen ilahaku nuwa kama wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adi muhammad gifanaki allah ge ala rasulakam den Abu Hurairah radhiyallahu anhu warabbodan ufafulu wadagenne hagigatu gaves mi warabbodo kame balla Abu Hurairah radhiyallahu anhu wadagenne ma kamana islam wadagenne muge sobukam mayaka darika devene emme agubodu hadiya ki shakke vesnen iman kamuge hadiya ei badalen nuwafada hadiya nota ya evvoru ehen evves kame nuwafada hadiya ehnya allah go rahmatun ballawa
algon menna Abu Hurairah radiyallahu anha miyedu algon me ala kiyalam wi ekelege faanu we wada gennevi maakamanayan oga terikam bodu bekale gotuga ekamanayan islam kam for ko devvumuge emme bodu sawbekkamuga wada gennevi darikalu algon men kiha warakatto algon menge manna nota mamba fanna ihsan teriwani algon menne nune emihunge islam kamuge sawbaki algon menge islam kamuge sawbaki wes emihun algon men wujuduga tibe algon men nam mitarbiyate libumuge sawbaki wes emihun ehem wejjiya algon menge maccan algon menge mamba fange haggu ma bodu Abu Hurairah radiyallahu anhu ekalege faanuge maakamanaage haggu ekalege faanuge macca oy minbaravure mulin dima idikolan algon menge halatu mi woni ehem wima algon men ege badaluga algon menge mamba fan nan ihsan terivun emihun na hekon hitum ma awla kam bodu e fama wajib ka bodu wegemve komme kas Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha emburi wadagen dannawani Allah ga nabiyae timman kaleg faanu ge maakamana islam me wadagen fi kaleg faanu du'a ko devwa washe timman kaleg faana sha timman kaleg faanu ge maakamana ya mu'min takun deke lobewa demihun kamuga umasha mu'min takun timam men deman deke lobi jessewma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kuravi Allahumma habib ubaydaka hadha yani Abu Hurairah e Allah iba ilahu ge mi alaya iba ilahu lobi ve odigannawande wa ummuhu ila ibadikal mu'minin adi e alage maakamana iba ilahuge mu'min artakunge hittakuga e demana lobi jassawande wahabbib ilayhim almu'minin adi hame gota mu'min takunna e demiyunge hituga note demange hituga lobi jassawande ifu Abu Hurairah vidalu wani haddi etan aharega ekalefan duniye guluvi haddi an aharwande vidalu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua korevu mafawga timannaya mu'min adi timange mamme mu'min takunge tereng evves miheka baddal nuwe en komme miheku timammen deke nuhanu lobi baba egotuga wani kommenui agon menna ekan enge ekede fan radiyallahu anhu wedagen nabi mistakun nuhanu lobi baba ekede gotuga miyada hamen agon men sharafa loibba eko ekede fan go wahaka dakkamundani agon menna hama nadirwane islam dinu gawahake dekebe iru emme kudaminu ekale fan for ko devi ilme gewahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulum for ko devi ilme gewahaka algon men zikru nukon e darusen note khutbae nuwata edini wahake nimmal efada khidmat terbe kala algon yagin algon menge majlis ga hamatibbe horiha be fulum wes algon ge adu aswa balla mongen da horiha be fulum wes Abu Hurairah radiyallahu anha ekalege faanuge maakamana radiyallahu anha ya nuhano lobi Qur'an kan hituge hama emme fumminu Abu Hurairah radiyallahu anhu kivegento riwaye eha ginavi ekalege faanu eha fahun islam be wadagen nabirus miyuti mige sirru nikam ballawa Abu Hurairah radiyallahu anhu ki islam be wadagen ne mafahuga keccere wadagen ne bekale konkahala ketterikamen aadaya khilaf ahlu suffa getere ekale faanu webadagen ne ahlu suffa eki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluge wakifarategga ebekaluna khas kurefawa tanegga ilmattaka huswegen tibbawa bekalun take ebekalun adadeki gaggandaka haddiha waraka bekal ahlu suffa ebekalunaki diri uluvumuge evves masakkate nukureve ilmattaka ebekalun wogutu heda kurawati ebekalunaki forun terikamen mihaku sadaqatu getere minbare devva fiya fariquluwagen miski koluga e khasa kurefawa tanuga awahar fulu dapwagen uluvi bekalun take haddiya bekalun ai ehmvima Abu Hurairah radiyallahu anhu ekelege fanu gumur fulun ashawi saharuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu maccan islam be badagin
වේතුවේදී හතර අහර මානේ කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අවහාරේ වඩා ගන්නවන්දෙන් එකලේගේ ෆානුගේ අරිහුන් දුර වඩා නොගන්නවා එව්විස් ඉරෙග්ග හංගුරාමෙගේ මෑදානුගා කමුගා විස් එකලේ ෆානු අරිහුගා මදීනාගා කායම හුන්නෙවිස් එකලේ ෆානුගා අරිහුගා විහා හුරිහා දරුස්තකෙග්ගා එකලේ ෆානු බෑරි වඩා ගන්නම ගෙන්දෙවි සහාබී බේකලුන්ගේ තෙරෙන් හුරිහා බේකලුන්ගේ හාලු කොලකි එන්නු තිබෙෆොනස් එක වඩා ගන්නවානි ඉන්සානුන්න දුනිය ගුළුමට්ටකා කොම්මෙන් ලාසිම් වන එමිහුන්ගේ حاجت فد متكا كامبو مسك كورم هم ابد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريوغا اكليفون مسكي كولغاي نوتي ببين هم بما اكليغ فانو ودا گنوي كورين اگو دني فدان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريون علم مگني ودا گ تمتكا خاصه حسوتي بيكلون گتريگ ايگي تورون اكليغ فان ايدان وني بندو ها هونكم گ سوبم با دوس دوهو تيمن كليغ فانو بندوغا هيلا بندگين هنومه ಆದಮಗ ದರಿಯಾಗೆ ತಿಬೆಫುನ ಗೋಡಾ ಗನ್ನವಾನೆ ಮಾಬದೈ ಹಮಕನ ಇನ್ಸಾನ ಕೊಳಬ್ಬ ಹಟ್ಟ ತನಕಿ ಏ ಫರಾತು ಅನೆ ಫರಾತು ಕೊಳಂ ಹುರುಮಟ್ಟಕ ಗೊಹರುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಚ್ಚಂ ಒಣ್ಣಂ ಎಬಜೆ ಎಕ್ಕೊನ್ನತಿ ಹುಸ್ವೆಜ್ಜೆಯ ಮೀಹಾ ಕೊಳಕನ್ನು ಹುರವೆನ್ ಎಹಾವರ ಮೀಹಾ ಬಲಿವೆಗೆಂದಾನ್ ಎಹಂಬೀಮಾ ಬಾಂಡುಗೆ ಎತೆರೆನ್ ಲಾನೆ ಎಚ್ಚೆ ಫರಿಕುಳುವನ್ ಲಿಬಿವಡ ನೊಗೆನ್ನೆವೀಮಾ ದೆಂ ಎಹೆಂ ಗೊತೆ ನೆತಿಗಿಂ ಬಾಂಡುಫುಳುಗ hilami bannawani edu surga sahabi bekanunge halu koloi tibefuna igoda gannawane khandagu hanguramaage wahakaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khandagu masakkatan nikumawada gannawan jehwada gannevi undugu duwaswarega hunu gada faqirukum verifawa ammati dati duwaswarega madina ga hulu werinna ehnamas kito qurani salamatataka kommi majbur makka ge mushrikunge e makaru rewum salame vu mattaka nuwata guligin anna lashkarun salame vu mattaka heden goten hadam eme bekalun hivvur kurovum gendevi ekamaku ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari sahabi bekalun kor bekada ku as enage note bekalege bandufulu kashfu korwa dakkawa fa dannawani e allah ge nabiyya timammenge banduga hila bandegenne mi masakke kurumun dani mihaluga toye timammen ulemvi hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekelege faanuge bandufulu kashfu korwa dekkivi ekelege faanuge bandufuluga dehilaganu bandefai em bekalako en hilaganu dekkiure ekelege faanuge bandufuluga dehilaganu bandefai hadis korwani timan kalege faanuge halu kolaki ismi kettere wada gannawash allah subhanahu wa taala algon menna fudun terikama forun terikan devvande hem rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa e hangurame ki khassako khandago hangurame ki no khandago hadisa ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamuge hagige fenigindiya hadisa tibefun adosawan khandago terega oy bodu hile hama falale wen evvis gotennen evvis bekalaka ehnam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki allah subhanahu wa taala jismani ya baru sekale fana devwa fa bekale ehen aadage insan navure em ekale fon faaba wadagin ehilaga jessevi furtam faharu jessew ma ko ekale fana ehilang aragen dia nurak fen wadagin ni sham kara fatah kuraweti ekale fana sham kara ge taludani ekale fanuge muslimunna libigen danet ekale fana takbir vidala timan kale fana sham kara dakkale vijje etange gate to no tetage dorashita ane faru jessewa ekale fana yamanu karage dorashita ane faru rom karage rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashuru yodagin e halu koluga e dati halu koluga tibbonikum islami umme muli duniyege biya sarahaddu taka feturigen gos etantage verikan fatah qur'an kan note etandan islami futuhat foragen danak e hivvoro devvamun e bekalon kettere wada gannamun gendevi abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwani bekalon vidalwane timan hadis gina koffi no timan namme ginan hadis e riwa koffi hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam vi hurihatanega timam vimoy bay faharu ekelege faanuga ambi kabolne nge wada nogonnawa kankam bes ehen tawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam gem beruga uluwaruga hinga kankan ebe kabolne nge wada nogonnawan ehem wima aisha radhiyallahu anha ge hadisa gowe ekamana vidaluwe kadege faanu timan be kabolne nge wada nogonnawa hadis tabbes bariwa korawam ekefan vidalwani e mamma fulay
komme gotik gavis ekale faanu ge ma kamana algon men emmen ges ma kamana e mamma fulae kambulege andun eluvuma logondo bellemuga heda kurvi wogutoga wes timan wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fara pulun adu waswafe ehmima ewoguttauga kamana libi wada nogennevi ilmu hunnane timanne libif komme kas ei halaki sahabi bekalunge tereng muhajiriya bekalun makka madina wada genne bekalun e bekalun fudun teri umattaka bazaran nikume wada gen wiafariga mashghul we wada gennevi tibe from adwaswan umar radiyallahu anhu ekade faanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun huriha ilme ungenuma timan kale faanu nukuledun terwiye dirulumuge hajittaka hure e abu umar radiyallahu anhu bay wahakataka nota bay ilma ekale faanu haqiqatu gos amillen utirah wada gannawa eilum ta nekkama egeteren en hadisa ei abu musa radiyallahu anhu abu umar ge faanu gandwar wada ge ekade ge faana isnen edi wada gen timfaharo goale mafo emburi wada gen nevi ehinduga umar ge faanu nikume wada gen fahatum wada gen vidalwani kivin kale faanu wada gen nevi danna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraweti abami ungatere miheku ge akak gos ege gahulweringe kiban isnen edeshe timfaharun jawabu nudifi nama emburi dash bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad umar ge faanu timure gadana kodako tafatu bekalenge abu musa radiyallahu anhu ge hedun koduga hippawafa vidaloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam gacha ituru fulake ti haddawani den ehen sahabi bekalaka baddalu wandem wada gennevi efo suwal korevima abu musa dannawani kom bekalaka ngi engi wada gannawani tika den kom meka seka engi wada gannawa bekalaka hame wada gennevi ma bekalaka suida rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korevi al istidan thalatha tim faharo idnen edi yege gowalon onnani emburi dashe bunevijja damvi not jawab nasiya wes damvi algon menge am usulaki en not befune ge wada gannawane salan gomon gos gege emme tere hame wes algon menna wadegen deven ekam ku sunnataki istidan iznen eduma foga tim fahara eduma fo jawab nasfikam avana emburi diun den umar radiyallahu anhu vidalwani edu sorga timanne atiman kale fana ekuga danduga masay koren demi manaki mioleni miharo company hada sharika debe fulum madina ga rabbera nota quba ge sarhadda wadagen dandu haddawaniye ema ekaku eddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluga ilmu genuma madu kurawai ane bekalaku dandu goluwan ema eddu huga libunu ilme regandu wadagen vidalo devati befuna engodana kashawur kamen ei majisegga miha ku inde adoha huriha wahakin anekunga kare kiye no deven waane kamen nongai den aneddu ekkada madukure bekada ko wadagen ilmu hoddawani ane bekada ko masay kurawani danduga em eduge ilmu e bekada ko wadagen anekka vidalo devwane hennamas denneveni hama muhimmu wahakatan ekani gag gandak em ilmu ge tereng kommes minwaren hama nulibumaki ekashigen wago ekamako kashahoro kamaki e bekanun diruluwa masakkevs korevi diinuge ilmu wes hoddawa masay korevi mi algon men visnamwe muhimmu nukutay hussekani dirule masay koggenne ne fudeka hame gotan insanaka abadaku dini ilmu gene kan nuhurawen ehmima mi debawe sebe ekkuranje manaki tima kommen rofida wajibu aminwaro denegatu mattaka masay kuramwan hame yako tima ehemmiunga kariga salam nujaha ulewe minwara tanawaskan hodu mattaka wes masaki kuramwan komekas abu hurairah radhiyallahu anhu kuri ogonde fadan muhajiriya bekanun ay husata hijure wadagen nebi em bekanun tanawaskan hodu mattaka ansariya bekalunna barosa wadagen no badaluga e bekanun wadagen nebi madina ge bazar tibe fu adosone masake kurawwagen e bekalun foron tere beka umattaka masay kurawwi hame gota ansariya bekalun ge hemmes hajitakagen mashghul wadagen nebi ehnamas
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ilmu genno mattaka abu hurairah radiyallahu anhu madu kurev ehmegen abu hurairah radiyallahu anhu ge arihun riwayegen aswawe ekalefanu vidalun timan kay rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar ga hunnun kom wada genne me kalefanu ariha eru gagganda ka timan kalefana tirihe kan har agon kunin dennewin ashawis ahare gagganda ka den amu gotega eduswara ki eha sida umuru ehen akura baldawagen ulwa nota wahaka dakkawaru amu ko beenun korwani dihege baruta ema tirihe kan ahare timan kalefana rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahare wada ganna wanden timan ekalefanu ge arihun durav wada nuge madu korevime ekalege fanu ganduwar koltoga uluwa aruges ganduwar toga beeruga ekalege fana khidume korev mattaka intizariga madu koravmun gendevime khidume korevmuga demi hunnevime hangurame kan nikume madina nikume wadagen fikamavana mas ekalefanu arihuga hunneme hajjan nikume wadagen timan kalefanu arihuga hunnevime ehem wegenne timan vi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekanunga tere ekalefanu hadis tan emme bodan danna farate kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun timanne wor bodan echen egi wada gannawa kama fenna huriha bekanunga ariha wadagen suwalukun heddevim em agol men fennan abu hurairah radiyallahu anhu riwa korwa funnan be riwayat boddi sahabi bekanunga arihun wes e bekanun na dima furi hadisata ebe kanunge arihun riwa korawwafa ekale fanu hunnan ebe ekale fanu vidan timan kay fanu warak gina sual korawwa uluwa be kanunge terega umar ge fana uthman ge fana ali ge fana talhat ge fana zubair ge fana fada bebe kanun we wada genne madina ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihun ilmu timan kale fana wangana efe nuwane kurego denne fadan ahlu suffa ge terege kalefanu lazim wadaga hunnebi agon tankole wahaka digwejje mi mawdu ge namas abu hurairah radiyallahu anhu behe gotun ago menna engifa otumaki waram muhim kame doswara ki algon men adi kiteme waran waki gotek gabul ko gen tibikamuga yes hamadade fasen algon men no talgon men ge darin kasala gen dafada wahaka dadi tilakon algon men ge terege wes deke umunda doswara ehmema abu hurairah radiyallahu anhu hataru aharwande rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga uluwafa ehem bodati sahabi bekalnu wure ituran hadisi wa korevvi kongotakun heyye bune sual ufadda fi algun men nabas war fasihawan ewahaka qabul quran sawbaki ebuna hen emme hataru aharun kihinen heyye e huriha hadise daskurawwan emme kayfanu e rugos jawab devwa miwani timan kale fana behegutu mistakum bonamun dane abu hurairah ituru kofi mane abu hurairah wara ginan hadis riwa korawwa fi timan namur ginan timan kale fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga vevada gennevime bandu ha hunu kama ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun duha kwes duravade nuganname kavenyen nukurawwa darikala kune korawwa dirulmuga masakkaten neti ema ehen evves kamegga mashghulnu ilmu hodu mattaka huswe wadagen hunne midennevi maaddi sababuta ege iturun ebe ruhani sababus rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fana dua koddevvi ekalege fanuge hin ali koddevuma abu hurairah radiyallahu anhu vidalwani timan kay rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen dennevime kaleg faanuga arihun timan aduwaha huriha wahakatake hitum fila nugos hunnane fada du'a ekoddevwash endu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faana amur kurevvi ekale faana kondufogo rida kole feturuvuma efo rida kol feturuva baabwagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru takin hadis kurvu monote wahak furtake vidalo mon gendevi e wahakata ki warak gina adati gwa ekale vidan timan kayfana fenewada ganna hini e fotikondoge matin not ridage matin aragen huraskon ege maccan hinita jamaave waki ki gina irubekin e huriha wahakata ke bayan kodde mafahuga ekale nangwa bondikolum fo hadis kurvi mitiba ami gayala fitala kayfan ilmu handum fole nunetene mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge du'a ruhani gotun abu hurairah radhiyallahu anhu vidaloni edwa hafo timan kale fanu adu ahafi wahake adu aswa wahake duha ko sandan nunite awahar fulu wada gannawanne ekale fanu
handam fulu hunnevi ehmima ekade faanu kuninga gon denne fadan mi ilmu foru ko devaka datika mekkamuge nuwane ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a fula ekuga ekade faanuge minne masakkata ekuga ekan hasulugen gosfawani agon hama bangi wogotu kaaribati ya ekuga kurukollam mejehni ehnamas irad kuravi agon men den anna regga abu hurairah radhiyallahu anhu ge bay khasa waqatakan adi ishara kullana ifada bayn hadisataki agon menna hama muhimmu hadisataki abu hurairah radhiyallahu anhu awahara wada gennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahara wada gennevi ta salis hen aharu duniye gunnawa salis hen aharuge muddatuga ekade faanu midennewunu ilmu mistakunna for koddemuga masakki korevi envima ekade faanu riwa korawale ginawumaki ei ama emme ekashigem wagoy irad korevi agon kunin denne fadam mi wahaka ga machan itun agon men ali alwala wahaka dakkan du'a ik allah subhanahu wa taala agon men ni hewbas adwa hewban amal kura baykam galevum matveri ma sahabi be kalunge hagguga ebe kalunna meduga agon menge hitta hew koravum adi ebe kalunna meduga agon menge hitta saaf koravum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam komme sahabi be kalaki iruga uduga tarjaha fiyaja taritake fada be kalun takin ebe kalunaki agon men iktidawun ekashigem wa mativeri ebe kalunna medu allah subhanahu wa taala hikiwe wodigin ila subhanahu wa taala ge fotuga radiyallahu anhum wa radu anhu wa hi kurwa anga wafa be kanu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.